I'm Krumzere doing Grips Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events the Mayam Butram Lokchari. Bishnupur district amade Churchanpur district ani gilwana bamapam da buffer zone gi saruk am oina. No mi kamna belefen of gidamakta central lokalpa Kongtangi saruk am oina security personnel central security personnel mayamama deploy to madu gidamakta barricading to balampi the maruina. Churchanpur taki balambi have tare masida barricade to busna marmurgi misa to jasin yarakta baduga matam sanga tha mari hengra tha manga sangsela ba asigi situation asida yum mai chak ba yum singidi maruna torbung bangla do biya torbung do biya kangbai do biya hari mafum sing asida miyam sing asen mayum da hanjan jarage haibagi wafum ni madu hanjan ba yanav gi damakta hariba athing ba mayam barricade lairiba natraga bunker na sing ba lairiba mayam si lokthok pi haibagi koi request sama have tare last date se August ki tang gunthra mathu phawba kokumi gi maike de pikhi bane du madu phawbada ningthena lokthorokti haiduna haukiba September gi tang mari zida haiba tare masida khoi lauthokre haibadi ngasi gi mitang taruk asida miyam gi oba khongjang ma changsalaga lambi sida leramba phagaw chawk deina torbung bangla phawda leramba barricade mayam se loi lokthokani haibagi march suning ngasi changsang risi torbung bangla march torbung bangla phawba changsang habne du torbung bangla phawbadi changsen mangam gi ngasi yamlaba mi lising kayana mapum maduda changseli changchom matam sida kwada kwakta da han boina yam chawba khoi security personnel singa mungna ba thokre mungna ba thokpatu madai du da yam kanna akan ba makal gi scaffold di ogi de mungna ro matung sir madu nam khairaga makhoi changsan bangam ki phagaw chaw ikai phabu yo bangam ki tu phagaw chaw ikai de ahen ba security personnel mayam ama repression force paramilitary forces state force mayam na that ki bana maram oiraga miyam je chang bangam ki de Kangbai obungam khidi haba tare to Kangbai phawbusidi Bishnupur gi SP amadi Kokumi gi mihut khara chalaga barricade khara lokthok pa horui hai adubu miyam gi ho kangkhalak pana maram oraga phagaw che khai de ho kangkhalak padagi tongan ba khoi gi stun bomb smoke bomb amadi tear gas shell na chingma mayam ama kap tabi ar khudgi kapak pasni irang je chawna tholok padagi Kangbai area da haidi barricading lokthok pa horom mayam adu toki haba tare don ngasi gi wenadi phagaw che kai sire am chawna scaffold toki maduda kaptorok pa smoke bomb stun bomb natraga live round sing pho yarom ya bagi mong ni madu kaptorok mayam sida duga khoi gi tear gas shell jing ma kapak paside mioi mayam ama micha mayam ama sok pagi charana 30 musolong udra hai bagi pausi lai ri ha tar masi gi ni ngasi phau gi update seduna torbung bangla phau changchen gi changang gani hai bagi torbung bangla phau bagi march to torbung bangla di obung am gadre phagaw choi khai de loi gra ha tare but hojik loi gra ha na hai badi adri ngasi hayeng se ngasi maksu atheng bada kari orpa ariba aduga hayeng kari orpa ya bhabdi khuji bokhi onadi hai bangamdri adubu torbung bangla march asigi wahan tho karino hai bisi matang sida khana nenuk dam tang impact news ki manu hone ke thorn tension dai bisi joining us tonight on Manung HUTNA Citizens for Justice Manipur gi chairman and also Human Rights Commission Manipur gi hanagi acting chairperson Oja Khaidem Mani ne hum Oja Manipur Taram Lokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us senior journalist Oja Hongsangmo Mobi ne Oja Mobi Taram Lokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Manipur University ke Department of Economics ki Professor Dr. Chinglen Maisnam ne Oja Chinglen Taram Lokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja Mobi de lakchagi kokomi gi se koi mangjo nan hai batare koi torum bangla da leiba mi singdu mayum da hanjilan gani habsi August kuntra da koi soidra hanjilan gani haibani ado August kuntra yorkan da Facebook da kokomi ji karim ka thaina ba cheiba mayam yawram tang kuntra yore kokomi krai chakre gan phagi tong bo yoropane ado laiwa famdi koi gi torum bangla hai se koi kaisu yitna ba fam nataba koi Bishnupur district ki am mayak sengba mafam amane koi sigi mafam sidai koi gi buffer zone sembasi koi miyamna yaningdaba dum leibani buffer zone sembi gargate somewhere koi na khundam fam nataba to fam de sembiu koi de tobino na ada buffer zone ni hairabani na both side changba yagadu su koi tapaki kambu na changbada na disabek toba aro singi kambu na kubdhara pune yabagumba ma nungai tabasi koi na koi gi marakta phawro la phasi matam sange aduna ne kokomina August 30 da koi soitana mayum da hanan gane habdo ada laidi government na amukta da pulap ta bun ngaroi machit koi lehan ge lehan na hondari lehan ba hore habana sing mase matam sana communicate tong de sum tiam chumne mandi ngarang dang punga palai ji kokomi gi thorang loina mak sillang bu lor mutung dani yes ado itar di sillang bu lor kan da kokomi na ngarang gi khongjeng do
lau thok ke to hayeng to oni har ga di ne be sha sa bra jo hang ka re pro ja aduna sigi issue si lai bani na government na matam cha na madu thabak ta hogda bagi khudung thi bane ba ana lai bo hang di government si khoi na sum yeng da issue ji lo shon pam da bra su ke ung kan da khoi yeng ta uruk ta ngam tre man di ke na da masagi mayum do da hanjan jagi hamni churasampur gi marak tu da saga irang to ge du na te khoi mori gi du da kang pu pi da khoi gi koki khulak ta sanga ga ta ge hamna te ba mai te khulak ta le ja ba mai te gi yum mori ba da sanga ga le ja ge hamne ba sit lai hau da ba di ke do ge da ikau da mai te gi yum da koki na la sel le na isum do le ba sigo po sit lak ta na ba po ne ba khoi na khoi gi seng ba lan thum khoi gi ipot iran je khoi ngak sen je ge khoi le je ge hamne ba adu ga laimina ra di moi su thang na ba khon gi mi do dum la ga ni adu di khun thang na ba ani du di khana ba le te ba khana re di in principle de khana ma ga dra ma de da anti social sing ari lam hen du ma yam yar ko di pak san do ge be wa ne ba ana sigi post de khoi ni yang da buffer zone si somewhere hong tu bi bam changi adu ga khoi torbung ngla si da hoi government na bu di ngana theng da yum cha che rom da mi le han ba haure bu di hai adu su ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯨꯗꯤ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯈꯜꯂꯦ ꯌꯨꯝ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ Okay. ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯒꯕꯔꯅꯦꯟꯁ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯤꯚ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4 of the Constitution of India ꯑꯁꯤ ꯒꯕꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦꯔꯒ ꯆꯦꯞꯇꯔ 3ꯗ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯅ ꯆꯤꯡꯕꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯤꯚ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯜ ꯕꯦꯡꯛꯀꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯈꯟꯅꯔꯨꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯀ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯅꯦꯝꯁꯦꯛꯇꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ elected responsible government ama lawfully government ama haibudu election tawdana phagera pharoera horangera chinthigera assembly MLA humpu kare majority party ge leader Sri Belen bu khalle si law gi oibarne haba law du phataba law oibi ai ko lawfully government oi government lere ba yes then where is the governance ai je adu bu ko bro apa ba yumban ba hai ba yam arai ba ai de imai bel sing khang na ba moi yom yam nungai na pali chu ba ayu ke sara am cha ba hangam thongam chu nungdang chu sara am cha ba perup thongam chu moi mung chu nungai de habi ya de dra chi routine ni dra adu na ta ba a hen ba ma ma cha ma chu lai rik taman ba imung gi income la an ba de yum lai kai re du phaja han ba wangan ba kholan ba nalan ba thien ba tongan ba ton ba ma ma china apha yum ban haidorim na ba adugumna governance ama haiba sida karino ba governance ama ki tawribse governance sida routine government lere kana gumba mana aigi chan pi lo hong bada ai chauna tawgani haiba si imung dugi policy ni but kwa yen ba du de arang phamna tawidana right lambi sema thong sa ba haiba si di political government dugi mathogi manung chandra CDPWD na arang phamna tawjagane aba ising pibedo arang phamna pijagane aba tawjadi ising karmaini hena phangangani thong ka sani yum ka sani kari sarkar gyano bopot hokani adege naharo lalo bakaram na solve tawgani thabuk karmaina phangangani industry karmaina lingani haidna khanba sing do government na hek hobudagi dum kogi athing basi ꯑꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯍꯣꯝ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯁꯀꯥꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔ ꯀꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯝꯕꯗꯨ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯗꯕꯗꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯤ ꯆꯠꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯣꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯆꯣꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯅꯨꯡꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯃꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯒꯥꯎꯆꯧ ꯏꯈꯥꯏꯗ
चंगजली मयाम से है कर्फ्यू मनुंग से यस सो इम्फाल वेस्ट तोंगा डिस्ट्रिक्ट के लाप गांदरे उजा चिने अदुना ngसागी कर्फ्यू जे मी पुन्ना बरा ना पुन्ना अदुमा आई ग्यान तादरे को अदुगी थवना पुन्ना बगी तारे को अदु पुन्ना नुगाइना नबगी ओइना तौरिबरा अदुमा खंगद्रे एनीवे मसिमदी अइना थमजनिंग से याना हाइजनिंग बसे अखोगी ngasi निमिसि यामजले था मरी फजले हेलबनी अदो मसि कंप्लीट absence of political solution si amaru eba pura haidokre si political kari me aduga irol of the civil war thok na barom da sum akoi sum kuisal di civil war thorokani eba nadra ko akoi sidagi changjali besing sidugi magi pandam siga aduga hojuji akoi gi adale ba kuki kambu singna tawju wakhlon ju manade sida lady besing sidi moina dum lejari bani mafam se ayam bakoi sing sing de koi singmi sing maru na koi swasampur su kuki na almost kuki na tro lady siko adu noine lejari ba mafam dugi tungi future tungi tungnam chat adu madu kan nabagi pot yawri bane ba koi som dugi maitai myam na hori bi husidi adi apun manipur amagi adu haktani moida kai da hen ba yawdi karam hen batabi yawri ge ba koi gi maitai sing gi se handa ki sida manipur hai ba posida ne ba moina ngasagi madida songthok ta ngasi thoiba new lising thoraiba se kol ama lakpa matamda manipur gi ni habada kol ama lakpa matamda pisak pi angang dei hodana akogi al adi leitum namta akogi amatorsu leitum madu khunbanga ba al bangda thori se sigi spirit sigi thongna do adumadi lei yasimadi maduni ba koina logadab ngasi silibase masi hayeng sin besu zum laktum thokane hangdi chilasu laktum thokane ba mandi manipur haiba pose masi sokpa theng masi याबा नते से कोई मामा तसु खंग्रे दन को सिगी दम तने बा लेपि से अदु आदा ले न तोखाई ताबगी पोट अमने मानदेव इशू से को